4 planine čuvaju naš grad: Uzlomac, Borja, Vlašić i Čemernica. Duhovno središte je manastir Liplje, zadužbina kralja Dragutina, podignut u 13. vijeku. U manastiru je od samog osnivanja radila prepisivačka radionica. Ekocentar luke smješten je na obalama djevičanski čiste rječice Jakotine. U samome gradu pravoslavni živalj sabira se oko hrama rođenja Presvete Bogorodice. Inače, kroz istoriju ovdje su živjeli Iliri, tračko pleme Mezeji i Rimljani. Krajem 7. vijeka naseljavaju se Sloveni. Sam grad utemeljen je u 14. vijeku, a pod ovim imenom istorija ga prepoznaje od 1889. godine. Danas okosnicu privrednog razvoja čine drvna i kožno-prerađivačka industrija. Prednost se daje izradi vrhunske sportske obuće i plasmanu u inostranstvo. Vizija nove i uspješnije Kotor Varoši temelji se na jasnoj strategiji razvoja u pravcu stvaranja jedne zdrave sredine u kojoj znanje i obrazovanje snažno doprinose privrednom rastu. Čak 620 gazdinstava ističu našu opštinu kao voćarski, stočarski i pčelarski kraj. Slađi od meda samo je naš grad. Najveće bogatstvo ove opštine čine vrijedni ljudi. Njihova marljivost i snažno opredjeljenje da doprinesu razvoju naše zajednice predstavljaju zalog za bolje sutra. Ponosni na Kotor Varoš, ponosni na Srpsku, Radio televizija Republike Srpske.